Nanto udaba olamaphupho wena ongakwenza ukusubscribe ukulike nokunikela kunganikela ukuthi nasifiso sokunikela ikhona account number ongayisebenzisa ungaphinde usebenzise nje ezinye indlela ongayisebenzisa ezilula kuwena ukuthi uyisebenzise inamba yami isebenzise kuphela kungifonela unga-WhatsApp unga-SMS sibhekela udaba oluyayuza uli hello man of God I dream many people ngibanika ukudla what does it mean please he or she wanted to say what does that mean maybe yeah so kwakhona velaphinda kwalethi ukuphupha uphakela abantu ukudla yeah so umuntu uphakela abantu ukudla la uyuza so I don't know why vele nje ngoyuza le number mali banye maybe some understand why izinto kungavela amagama abantu uthi uphakela abantu ukudla so ukuphakela abantu ukudla ngisathi kusimila to ukuthengela abantu ukudla ngoba ngezeka uphupho bathengela ngeze uphupho baphakela kade kupheke wena noma kade kupheke omunye umuntu lesabaphakela lo moya pheka uyaphaka it's just the same yabo number 1 uma uphupha la abantu ku isithaleni yaPaul nje uma ubaphakela lokho ngokwesintu kusho ukuthi ke kunesidingo sokuthi mhlawumbe sokuthi wenzele isithebe mhlawumbe idalwa noma ke kwenze isithebe sezidalwa yabo 2 kungenzeka futhi uphupha abantu kubupholo hluma ubaphakela ukudla olusho ukuthi kumelwe wenzelwe umsebenzi oqondene nawe ngenzeka uwena le kumele wenzelwe umsebenzi wesintu oqondene nje nawe 3 kungenzeka luvele futhi uphawu la khona uphakela abantu ukudla kanti wena usanda kwenza umsebenzi wesintu esikhathini esendlule okusukela ukhombulo wamsebenzi owenzile wena wamukelekile uhambe kahle ukuthi ngesikhathi waphekela abantu bayakudla lokudla bayakuthokoza futhi lo msebenzi okade wenze mawuthela kade umsebenzi wenza lo msebenzi uhambe kahle idalwa zakho siwamukela kanti kwesinye isikhathi singathi thina number 4 uma ukuthi la abantu uPaul uhluba ubaphakela ukudla olingasho ukuthi umelwe umsebenzi wokufundisa abantu ngensindiso nokubondla ngezwi likaNkulunkulu uma kunguthwele ngomholi uyinceku ongumzalwane 1 kwabaseKorinte 3 verse 1 nami ke bazalwane bengingena ukukhuluma kini njengaba kwamoya kepha ke njengaba kwenyama njengoba izingane kuKristu 2 nganiphuzisa ubisi nganipha ukudla okuqinileyo ngoba ke beningakaqini yebo nakaloku anikaqini so la kukhulunywa ngezwi kukhulunywa ngokudla komphefumulo uHezekiel 3 verse 3 wathi kimi ke ndodana yomuntu sidlise isisu sakho ugcwalise izibilini zakho ngalomqulu engikunika wona ngase ngiwudla kwawumnandi emlonyeni wami njengezinyosi la kusho ukuthi kenze ukuphuphe uphabani kanti vele uyinceke wena unobizo lokusebenzela abantu ubafundisa ngensindiso nokubondla ngezwi laNkulunkulu number 5 kuyenzeka futhi uma uphupha abantu kubo Paul uhlumo ubaphakela ukudla lusho ukuthi nje unobizo oluhle lokupha abantu futhi wena uzothola izibusiso ngokwabela abanye abantu ukuze bephile Izaga 22 verse 9 oneswele imnene uyakubusiso ngokuba ke uyapha ompofu okwesinkwa sakhe kanti Isaiah 58 verse 10 mnike olambile isinkwa sakho usuthisa otholisiweyo khona ukukhanya kwakho kuyakuphuma ebomnyameni ukuhlo kwakho kube njengemini kusho ukuthi izibusiso zakho wena ziyoza ukuthi uphe udedele nje 6 kuyenzeka futhi umuphupha la abantu kubuPaul hluma ubaphakela ukudla lusho ukuthi lukhomba inhlala kahle kuwe lukhomba ukuthuma lukhomba impilo yokukhomba ngophakathi noma ukuba nezinsiza zokusiphilisa ezanele njengamanje ngokaLuka 3 verse 11 waphendula wathi kubo onezingubo ezimbili akamupho ngenayo naye onokudla enze njalo futhi sikunako wena njengamanje umuntu ongaba nokwaneliseka azibali ngokuthi ke ungenzeka futhi la uphuphe uphakela abantu ukudla uphakela abantu mhlawumbe izitha zakho
akusiyo into embi ngoba kukhomba mhlawumbe uzwelo, kukhomba ukuthi ungasho umsize lo muntu loya oyisitha sakho, yabo. Izaga 25 verse 21, uma okuzonda elambile emnika ukudla adle, uma omile mupha amanzi aphuze. KwabaseRoma 12 verse 20, kepha uma isitha sakho silambile siphe isidle, uma somile siphuzise, ngokuba-ke ngokwenza lokho uyakubeka ufumbela amalahle avuthayo ekhanda lazo. So ukuthi uzobe ukwenza mhlawumbe ngenzeka uzokhombisa umusa kulowa muntu loya, but-ke asivale ngokuthi-ke ungasiphakela isitha sakho osuke kukhomba kwabanye ukuthi lowa muntu awumfuni kanganani futhi awuzimisela kanganani ukumsiza nokulula isandla kuye, yabona. Sibaba kakhulu isibhekela indaba yokuphakela abantu ukudla. Be blessed.